Assalamu alaikum, Salam Media YouTube kanalının көрермандары. Бүгін сіздерменен біз Өрік базарда olmoqchimiz. Бүгінгі число 6 август 2022 жыл. Алдында бардық қызықтар болады деген ойдамыз. Бізден алыстамаңыздар. Содан бар ушул жерден эле башталат экен мына. Машиналар келип келелек, базардын ичине киргизбей алып сатарлар алып калыштын аракетин кылаттар. Qancha oldu? Ana bir aytınca var. Joyim bozara kirsak qancha aytasiz bizim? Nereye geldi? 800. Oh my god! Wow! Şuna verin çıkarak. Высший сорт 800 болта ошондо. Высший ушул жеминдан да жакшылар барбы? Yo şu da uş. Mınam vışıyı geçen kağıtta satıldı. 940 сомдон. 940 сомдон, да? Satsam süretle çöp. Ең. Japı al. Жатып ал. Biz ayttık ya size ayttık. Алмакактар канчадан болтат экен? 100ден болтот, да? Бардык, а? Бул компотөрк. Narvar için narvar. Көбүрөөк өрүгөрлөрдөн сураганга аракет кылабыз, достор. Эже бу канчадан болтат? 500 сом дейт. 500 сом. Жөн эле кургатылган абрикос, а? Булар сизге 700 деп атасыздар, а? Кичине эти азыраак экен да, болсо 800ге урмак экенсиздер, а? Жакшы. Да. Крупный бар экен. Сеналар кандай болтат ака? 550 кайсылар сонда? Ben onu böyle. Яктар 600. Marketler 600. Баракат. 3 tanesini. Ben de şunga tushuydigan onu borda. Qanchaga berib aytasiz aka? 550. 550. Bering. 600 ga bering aka. Benim de ko'zim. 600 dan degan o'lib aka. Diqonchilik ham. Ha, barakasini bersan, bering. 650 mi 550 ekan. Qaysini Mana shu buyoq 600. Mana o'riklar qanchadan bo'ladi aka? Hem qancha deb o'tasiz? 60 değil mi? 60. Bunaqa ne? Bulda aşağı örgü o'xshaydi, ha? Bunlar 35. 35. Eng boy qolgan o'riklar 35 dan bo'ladi ekan. 60. Bularchi? Qurg'atilgan, biroq sig'ilgan mesh o'riklar qanchadan bo'ladi shunda aka? Ben hozir keldim. Bilmaysiz, ha? Sheptar qanchadan bo'ladi bular? Biz taqvala qo'y. Yo'q, o'rik qanchadan bo'ladi? Ben bolalak ala. Bo'lalakmi? Bu yoq ham ish yer bo'lalakmi? Oldu o'xshaydi. Qancha oldi? 320. Salam Media, hurmatli do'stlar, shunday nimalar 320 ga berib edingiz, ha? Qancha o'yingizda? 350 dan. 350. 350. Rahmat. Eğer örüğünüz sapatlı olsa, çıraylı olsa, başkaça aytganda 800'den dağıla satsanız болады ekan. 500 kilogram var deydi. Bunalar da çıraylı ekan, ha? Uzakta. Şepter, qanchadan bo'ladi bular? Bunalar 80 deydi. Bu qandekka o'xshash puchata? Qanday kukas? Qandek 80. Yaxshi. Qaysi bular? Bu o'pishga o'xshashmi? 80. 80. Bularchi? 300. Qayoqdan keldinglar? Atkanlar? Al. Tantet ko'taraveradi. Ko'taraverlar. Nega sotuvchilar ko'p ekan bugun? Aluvchilar
azday болуп атат. Ошон үчүн да цена арзан болуп аткандай. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, август ичи, сентябрь ичи өрүктү сатпай турсаңыздар жакшы болмок. Кийин көтөрүлөт деген божомолдор бар. Божомолдордун айтышы боюнча килограммын 1,5 миң сомдон сатканга чейин көтөрүлөт деген ой бар. Себеби быйыл өрүк жакшы болбоду деген божомолдор. Не деген сорт дегенче? Алакурук. Алакурук? Канчадан килограмм? Бул жакшы сена болот элек азыр. Өзү оюңузда? Оюмда 500. 500, а? Алакурук деген 500 кен. Жакшы өрүк экен бирок, а? Рахмат. Сена болду же боло элекпи? 550 сом, а? Общий. Агүстү 1де. Аякта лабон артында немелер жүктөп коюп туруп барайыкчы, лабон артындагыларга кызыктуу болуп атат окшойт. Ассаламу алейкум. Бу кандай сорттогу өрүк? Абрикос бу? Абрикос, а? Кадимкидей эле. Каяктын өрүгү? Өзүнүкү. Канча болот килограмм? 230'a gitti. 230'a gitti. Общий кетти уже. Кой? Арзан сатыпсың бирок, а? Кичине турсаң 300дөн ам сататтан го. Сатталған эмес ошонусу. А? Сатталған эмес да. Сак. 230га бир лабон сатып берип турмак эле азыр. Бияк кимдики? 650ке бербептир. Жылтылдайт экен бул дагы. Кийин ушу 1,5 миңдик боло турган өрүктөр ушулар окшойт. Бияк канча болот атат цена? Bir porter alam aka kança? Kimge? 1000 somdan. Kilogram mı bu? Allah razı olsun. Çında öyle? 1000 som dep turam. 800'den kese berez. 900 mü? Kulot at soda. Hayır. 1000 som dep turatken tuğanlar. 1000 som. Bir porter. Kaça kilogram çıkıp kalat aka şunda? 1 tonna çıkav. Usta şerde. Bilbeyim kança turatu şu özünüzleri kommentariyga kaldırıp koyuңуздар şu porterin içinde kança somduk neme turat. Barga geç bolbodi degende 800'den eseptegende kilogramın. Sizgi akkuruq degenler şular kança oldu kilogram? 450. Sağ. 450. Өрүк сатармандар көп. Өрүк сатып атат. Эгер акчаңыз болсо азыр чыгып туруп алып койсоңуз, кийинирээк сатсаңыз, ошол да бизнес катары эсептелинет деп калалы. Вот где главный вход туда. Ал жакта дагы бир портер. Эме турат экен, өрүк. Сырайлычы. Bu kapta otas pekece porter menenle sat verdiniz mi? Sat verdiniz mi porter menenle? Şu oydan sattık. Kettik olmuyor. Kaçadan? 270'ten. 270'ten satmışsınız ha? Şakşı satmışsınız bırak. Sizkin özü 230'dan sattır da be. Bana ilk onu oluyor. Saymayla. Kaçadan altas eka? Ama razı olsa verin. Yok kaçadan altas? 180. 180. Demdelbegen örüktü 180'den sıra otadı. 180'den beri koydu. Sen de kaçadan buldun? 350'den aldım. 350'den. Ha alıtas mı siz? Ha bek alıt. Bekçi? 250'den alıt atken. Rahmat. Şunday örüktür 250'den alınıp atken. Eti yok. Yakta kişine eti var, kişine жылтыраган. Örüktür 350'den alıp atken alıp satırlar. Kalgan bарын көрүп чыкты, урматтуу туугандар.
Егер ушул видео жаккан болсо, комментарий калтырып коюңуздар. Бизге абдан жардам берет. Себеби биздин канал канчалык өнүккөн сайын биз сиздерге ошончолук кызыктар болобуз, видео тартып киргизгенге. Андыктан комментарий калтырып, классты басып, досторуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Сиздер менен бек бул бактылуу болдум. Кийинки жолугушууга чейин.